Ginger, restoran azijske kuhinje smešten u Grand Casinu kod hotela Jugoslavija, dobio je ime po džindžeru ili tidžombiru, začinu koji se obilato koristi u azijskoj kuhinji. Da biste stigli do džindžera i počeli da uživate u neverovatnim ukusima, treba prvo da prođete kroz okruženje koje čini modern kasino, što stvara potpuno drugačiji osjećaj nego u običnim restoranima i čini da se osjećate kao Bond devojka ili ako ste pripadnik jačeg pola, kao tajni agent lično. Modernog interijera sa vrlo diskretnim dalekoistočnim detaljima, diskretnim osvetljenjem i diskretnom muzikom, Ginger donosi fusion japanske, tajlandske i kineske kuhinje uz originalne začine i sastojke od kojih se mnogi po prvi put pojavljuju na beogradskoj gastronomskoj sceni. O ovoj jedinstvenoj ponudi razgovarali smo sa mladom i lepom Andreom Kusić, jednim od šefova kuhinja u Gingeru. Naš restoran je zasnovan na azijskoj hrani, znači imamo mešavinu svih ukusa, počevši od japanske, kineske, kuhinje, malezijske. I sada, konačno, posle 3 godine, ceo bife je promenjen, sva hrana, ukusi, sve je potpuno novo. Čak moram da pomenuti da imamo i novog, kako bismo mi rekli, učitelja, gospodina Kim Paka iz Malezije, koji je doneo skroz jedan novi ukus našem restoranu. U Gingeru će za sebe naći idealan ručak i oni koji nisu mnogo spremni da eksperimentišu, ali i oni željni prave gastronomske avanture. Od kiselo ljute supe ili kukuruzne sa krabom, preko čuvenog sušija, zatim kineskih peciva, dumplingsa i ranguna punjenih Philadelphia krem sirom, gamborima i krabom, svinjskih rebaraca sa barbecue sosom do tajlandskih salata i malezijskih vokova. Jedna od specifičnosti našeg restorana su vokovi. Ta jela se spremaju na vatri od 700 stepeni. Spremaju se na tako vreloj vatri da bi zadržali sve sokove i sve hranjive materije koje ima, ne da ga ubijamo sa kuvanjem od 2-3 sata, nego bukvalno sve minut, 2, doda se povrće, meso, sosevi i to je to. Slika govori više od reči, tako da se nadamo da smo vam dočarali lepote koje vas očekuju kada dođete u Ginger. Ostalo je još da pohvalimo ljubaznu, ali nenametljivu uslugu i još jednom vas pozovemo da proširite svoje hedonističke vidike. U Gingeru ćete to svakako uspeti.